Tuni video ahin Grenada Island chungchang thu neu cha an sei ki ding he avelin video tha ve ki ding in bon chawin kan lem ki ding na he Grenada hi Caribbean tuipia island gam neu cha hi agam let dan hi 344 square kilometer boin alenin agam capital city hi Saint George city ahin Grenada adinga jong khopi lin pen he Grenada ahin mihem 1.13 lakh vel aumin agam official language hi English pau athau na hi agam currency hi East Caribbean dollar akitin East Caribbean dollar khat to ai ho India sum 27 rupees vel akibang na hi Grenada gam hi gamdang khat cha to akigam git pu na hi tuipi chunga ki gam git jong le alei sit awang akigam git pi gam umlo hi island gam neu cha he jong le agam natural resource hau gam khat a hi jeun vanoi gam dang dang ho het in jong om theun a hi nutmeg mace clove ginger cinnamon chele adang dang masala tampi za zat pu do jeun island of spice tin jong a ki hen a hi ichigama ki mu thei ho hi hen lang agama tui panga beach ho hi hen waterfall hile gamang ho munnum ta ta aumin vanoya ama sapendinga tuinoya sculpture pa kimuna munjong Grenada he a hi ichi ho hin Grenada hi amin chi sadi sanin 7 February 1974 kumin Grenada hin British akonin chamhlatna anamun Eric Gary kitipa hi Grenada gam prime minister masapen ana hi Grenada gam hi gamwai pu za chumchumin anato phawwa anawai hom o hi French ten anawai pu masatwa chuzowa British ten ahin vai hom kinu hi Grenada gam hi neu cha hi hen island gam hi jongle British te hin khununga hungkhang to ma ma dingle gam pha chu ma ma khat hung hi ding a hi ti he jeun agam mi ho chu kol chu ana tu sa un nam phu in kol chu lei ana bol sa ovin kol chu tui ki tam pu do na gam khat jong ana hi in tu ni chanin jong Grenada Caribbean mi te adinga kol chu lei hi asumu naw khat in apang jing na lain agam economy rule hoi ta khat in jong apangin a hi Pat khat laya chu Grenada hi West Indies gam thunei nuya jong anom khai na hi 2004 September tha a nasu Ivan hurricane kiti hichi hui pi le gupi ki thochun Grenada gam in zo si 100 la a 90% tabang anasu si in a hi hichi thil su hin Grenada gam ading in ha sa na sata hin lut pi na hi Grenada ahin jumper sail tia ki he kol sang ta khat aumin hichi kol hi iti hung kimin sa ham itia hele phat sot lai pe a Grenada gama ana Caribs mi ho chu French ten agam ato phalai wa chu galle tola thadinga ana del jiu hi hichi a chu Caribs mi ho chu hichi kolama hi ana jam jiwa hichi mun chu apha tingule jamna ding dang aum ta lo ji a galmi te khot a thi sanga ti a kol a chu chom hlawa ana thi jiu hi iti ho je a chu jumper sail ti a hung ki heden hi Grenada hi vanoya ama sapendinga tuinoya sculpture park kisim do nama sapen gam hi Grenada a Molinier Bay akimu underwater sculpture park hi 2007 kuma chu British sculptor Jason D. Carey Taylor kitipa hin design hin bol hi ichipak ahin mihim lima kisim song milim kitu tu wa kinungat a akula ding milim som gu wal aumin hi ichi vet hoi ta pak hi snorkeling le scuba diving bola jong vet the hi a hi lo jong le achung langa kuna hi glass a ki hu khum aumin hi akuna ong che vet the hi Grenada hi 1498 kuma chu Christopher Columbus in ahin mu do hi achon aman hichi island min hi La Conception tin anamin sai na hi hitia cha ban bana explorer chum ho jong hichi island a hi hungwa agam min jong za chum a hung ki he to hi French te vai hom lai chun agam hi Lee Grenada akitin British ten vai hin hom wa kun chun Grenada se ti hin ahong ki heto pe tan tu ni chana jong Grenada ti ne ki hetan hi Grenada a hi mitham koimachan sepai bon akivon theilo dinga dan hi ije achu agam sepai hon bo echi sepai bon ho hi akivon thei diu ti na hi e ho gambanga sepai bon lui ho kikimo bon le theilo hi agam mi sepai ho he zana nei ta in abolu na hi agam military budget alhom a
limited ahi ze in a sepai officer ho kisan gamdanga solova sepai training abor sa jiu ahi Grenada gamsung pumpi ahin traffic light khat se aumin ahi Grenada ahin chia ki mu sum kong zan ho hi atam the zengin hi ji hin hi chi sum kong ho dinga a in piu khat ahi tin zong aki he na hi hi chi sum kong lin ta ho hi sot lai pe akun dinosaur khanglai akun ana sa hi tai hi chi sum kong zan ho hi vanoya reptiles a akum tampen hola a athum chan a hi hi chi sum kong zan ho hin no anei dinga tui atha ting la hin tui sang khat cheng atha do jiwa so ta tui thalo a ki jiu a hi hiji ahin hichi sum kung ho hi akimuwang thain tulang ahin chuti ta in muding be se tapuna hi gran itang le kiti hi Grenada akimu lek khat ahin hichi lek hi minchi ta khat jong ahi aji chu hichi lek hi kumsot ta akun ana ahi na bana atui hi athu in atui to koiman aphabut nai pu bin ahi hiji hin hichi lek hi bottomless lek tin jong aki hen ahi tui thu dan tena man cha ho amanuwa avet ovin jong ichana thu ham ti a hedo zo pu bin hi hichilek hi dolmen volcano tia ki he khunung le hung pu ki theiding volcano chunga a hi danin jong a ki sei na hi hichilek hi sea monster a lo le mermaid ti ho jong a ki mujin hichilek a hin acheng ve tin jong a ki sei na hi Grenada gam a ki khat hi gammang la hi jeng jong le agunei gul le tang khat cha muding pu na hi tuni video ding in Grenada thu sei na chan che hin tin video like share and bol pi kin an lang itabang video hoita tai mujing jeng theina divin channel subscribe bolin notification bell na on ding in ki team ve the bon chawin stay safe and stay blessed.